Oh, mana badai favorite khasi YouTuber Zoki? Mana badai favorite khasi? Tôi bong ba favorite khasi bet kan? Bapi das. Haram di favorite tu anak bapi. Das. Badai ba firstly bet di nomor ba inspiration jonga bet barok te manikong udah Kurt Freeman. Kurt Freeman. Kurt Freeman. Siapa? Kurt Freeman ha. Nomor ba pi ngai ite ba ngalai kan ki struggle jung Kurt Freeman ru. Nomor ba wan nakalungi ka bandung. Wan nakalungi ka bandung. Dan repat Tristan tu kata nadu miswa po sedang ke YouTube. Hadin tu lapoi shadow kat nemo Kurt Freeman. Te jing Tristan cu pat ka long ka pen ai men sim ke yang iki kena ro. Kapan ai men sim te ngi. Ba Kurt Freeman hadu kat na Tristan. Kan taruh lah kam he ni. Rengi ki bak kena ikam don te kata energy. Kata energy kata kapor. Kapor ko way. Kapor ko way ki energy ro ko way. Ta din tu pan ngai i u. Ta din tu nalor ka tu kapor bang sedang itu ro kade kapor lockdown. Kade kapor lockdown. Ta ka kapor ka nang bun ba ki kapor. Nyong at least let no ka YouTube. At least let no ka YouTube yo kam bun kam no sini style mo. Dari itu por pat pengarang sedang ru nang lek tang kijing rai mul mala tu kijing rumai te kijing rai ru susna la de him de bang lek studio na no susna la de sulet la de sedang lek dang kulmar nomor ba nang red por nang khlai khat arsenal da nang sulet be tu ta kijing inspiration jonga te ka de be ni kok de na ikut Freeman ni nomor ba naduk ki editing ki ro kilong interesting banget di video semua. Ta dengan tu. Tadi tu padam ani tu ke pi nomor ba ladap pe Kurt Freeman deh pi por. Jangan isa pi. Ya pi ngai i. Hadin kum tu ngai i pi. Ba pila sedang pi YouTube. Tengah i ba ngai i pi pat email ru ta. Email ru long ba i yo pet lang ta. Ani kendit lah diksud saya kamu seri perlap mana tu diksud mana waktu Ka ketini biang fiong din tu pat i email ru yo i peklang ke video Sofi. Jadi tu pat i onggen nang ba ini ide ba yo ide ba long lek natural ba fi por. Dan ngapat ngai i kan pi ni pi ru pila pi de ba pidang long jut ba de orang ret pidang long ret ta dengar mo don the way to baru mo ba long ne si jumiro kepuran darat kapor kang lup sa sa video dang long ran dang long min tu ngaru ka jui miswa long min tu da kapor bakran kamera Nikon ta du kan no ka jing nerwas tang ba tang hak kamera ta tang hak kamera kalau orang nervous ba kalau iu ba yang dengan tu ngai EAP kan ngai EAP ba pi dang kamrit hi Kurt Freeman pi long slur ta pi ban lek video tengah pi por pa ani ngarang long dan lek video ro sulet tang mul mala at least tang pan hun ka mesim ade tang pan hun ka mesim ta dengan tu pan kawan pat ka mesim ba i kawin ni kong am gini pat ba ki ba marjan hi ini kepada baki mana ba marjan gini yang hang ne hadong ne hang ne noston hi kila i tek support kan tek support pat yang naya elek susu na yu susu ta senior ki kumju senior ki parlo kan senior lo ki makiro kumju yang anak ba David Banle de ya elek nomor ba yang ba kajing kabani ko kajing komik ta kajing komik ba kilek ki videos. Jadi untuk pan ngasih i itu ki YouTuber ki basyat hadin untuk ngalek sekatu hadin untuk kan kanang miat susu hadin untuk plus ka jing reaction jupiru taki audience jupiru ki wan sana atu ru go way hadin untuk kan saya gambar ski